Uh, Selamat di pagi nya. OTW menuju Purwakarta, Moskow bersama rombongan tim UAP. Santai. Kene itu Kang. Posisi saya di Cimahi bos, Badur terus ya, kesibukan alam Cimahi. Sudah setelah skip lanjut, belum sampai boy. Guys, ke Curug lah, di Curug nah apa namanya, orang dari bensin lah iya terkait ini normal ya sakit banget ribu padap lah mana mang kita mang ya curug naon eta nya siap lah wah jok euy skip mantap boy abringkeun kene tuh sip alah ke mana tuh ya tuh mantap jalannya ke mana ya masih banyak nih oh ya Masuk. Masih banyak belakang. Ayo lah. Musiknya mana mas? Musik. Musiknya musik. Ada. Masih banyak. Wah, biar wah. Banyak. Raja Haji. Ke film. Musiknya mana musik? Musiknya bos. Masih banyak. Oke nih. Masih. Pak Haji. Wajib. Semangat Pak Haji. Kamera ipangnya. Buru. Skip lah. Geboy mania musiknya. Ayo. Mobil. Truk ya. Mobil ya, gede namanya lain truk kayak. Mas mobil. Ngalempoi. Aduh. Seger. Deh. Kumaha? Semangat. Aduh. Cihuy. Pemandangannya ya di Purwakarta bosku, tinggal madep. Gaskeun lah. Gaskeun pokoknya mah. Mantap. Candi Sanguan itu. Candi sanguan heula atuh. Di mana Mancanang kita Mancanang?
mana teh? Sangkar hurip gitu. Sangkar hurip. Sindang sari. Sindang Sindang gelis. Cikahuripan. Sindang gelis Cikahuripan madap. Madap. Cihuy. Let's go. Sindang gelis Cikahuripan bos. Di leuweung. Tuh, semenjarkan di kota tuh. Hadap lah pokoknya mah. Tingali sepeda Sultan ditungtun. Nah, ditungtun eta. Tuh, digenggereukeun mah pan taekan weh. Digenggereukeun mah. Digenggereukeun mah taekan tadi mah ditungtun. Ieu Sultan Agung anjir. Kacau. Riwa bahaya. Tong rem atuh wa. Bebaskeun wa. Oh. Iya. Nah, remna lolos. Ngeresek. Sindang gelis Cikahuripan bosku. Kaleuweung perleuweungan. Berebetkeun. Jalannya sah lumang euy ah. Mantap. Beureun heulas kedeung. Tarik wah Haji. Alhamdulillah. Duge. Madap. Set. Bukan kieu. Aya gitu. Boleh lah. Kak Haji. Tungtun. Taruh tungtun. Jalannya makadam om. Kata om Ipan makadam. Aduh. Dengan cara rapi itu teh. Ayah YouTuber ya. Ngali ditara rungtun. Aduh. Cigana cara rapi ieu. Tidak cara apa sih capeknya. Eta. Kolam lagi. Ngali. Jadi kolam lagi air ieu. Geus bae tuh gelabaskeun lah. Busruk. Ngali ketu. Jalanan nih hawat kieu ieu mah. Tuh. Mantap jalanna. Ah, pat biru kieu nya. Ngali eta Cih Haji. Itu, Kan. itu loba kieu ini. Itu jalan dia biru ya. Ngaleng hoy. Yalah. Suku nyeri ya. Perjuangan menuju Sindang Gelis baru sampai bosku. Master BMX. Ya. Sama rekan-rekan labas tulale jeung sajabana pokona malah. Tuh. Murudul. Kumaha? Mantap tuh. Apa nama? Mantap. Mantap banyak. Gitu lah. Iya masih ada foto-foto di dia ya. Sindang Gelis bersama Abah. Hayang di foto euy. Sok atuh bah, foto di itu bah. Tinggal. Sikenya ngara langsung di Foto heula ya. Itu geus sabaraha urang. Sindang Gelis. Cikiwir. 5.000. Sok. Awas. Madap lah. Asolale.
Temar Maisaroh. Eta temari main saroh. Hei, hei. Aja, madam. Lanjut, lanjut. Aduh, apa? Allah. Wah, tinggal. Tarik wah. Kali. Wah, beak lah. Madap. Alah. Alah, wah, ningali. Ningali. OTW pulang. OTW pulang, boy. Sekarang malah segar lah ya malah. OTW goes, OTW tungtun. Tau magrib teuing atuh pi. Ciki review. Tungtun. Tah, abah mah aya wae tah. Master Jo. Tuh. Pinus. Dituntun masa. Abringkeun mulang, guys. Abring. Masuk. Hei. Awas motor, awas. Terus maju. Terus maju. Aduh. Hei. Berikan. Marilah pulang. Awas si PDO. Marilah pulang. Tuh. Pulang bersama-sama. Double. Betapa jalan. Biasanya masing-masing Kali. pulang bersama. Pulang. Masih sambung video masih. Cikur juk. Lebel. Madap lah pokok namanya. Ampun. Kiu. Tuh. Tinggal bos. Diabringkeun lah ku saya mah. Tah. Dek atuh wa, dek wa. Aduh, ya abah kumaha abah. Madap tinggal madap. Diabringkeun lah. Ciu. Cikerukuk. Mana si ketu eta gede ngan si ketu aya euy. Aya Pak Haji siap. Tuh. Wah, mantap sekali. Abret kan? Gereng sengkeun. Gaskeun wa.